munsi ni itariki 13 Werurwe, akaba ari umunsi wa 72 mu minsi iranga uyu mwaka. Hasigaye iminsi 293 kugira ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mujye kubana nanjye Nizeyimana Private. Reka amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ko itsinda ry'abaganga b'inzobere bo mu ngabo z'u Rwanda bafatanyije nabo mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye ibikorwa byo kuvura no kubaga abaturage bo mu turere twa Rwamagana ndetse no mu karere ka Kayonza ku buntu. Ni ibikorwa byatangiye kuri wa kabiri tariki 12 Werurwe uyu mwaka, bikaba biteganyijwe ko bizamara iminsi 10 bikabera mu bitaro bya Rwamagana, ibitaro bya Gahini ndetse no ku kigo nderabuzima cya Muri giherereye mu karere ka Rwamagana. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajabu yavuze ko iki gikorwa bacyakiranye ibyishimo byinshi cyane ko kuko nibura buri mwaka baba bizeye ko ingabo z'u Rwanda zikora ibikorwa byinshi mu baturage birimo no kubavura. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Rwamagana Dr Placide Nshizirungu we yavuze ko ari ibyishimo byinshi kuba bagiye gukorana n'inzobere ngo kuko bari basanzwe bafite inzobere nke byatumaga bamwe mu barwayi babohereza ku bindi bitaro birimo ibya Kanombe. Biteganyijwe ko aba basirikare bose b'inzobere bagiye kumara iminsi 10 batanga izi serivisi z'ubuvuzi, barimo abavura amenyo, amagufwa, abavura indwara z'abagore, iz'abana, diabete, umutima, izo mu mutwe, izo mu kanwa ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Mu yandi makuru kandi tunyarukire mu karere ka Musanze aho polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Musanze n'amakuru ajyanye n'umutekano. Polisi yataye muri yombi abasore 9 bo mu murenge wa Kinigi aho bakekwaho icyaha cyo kubuza abaturage umudendezo. Abo basore bafashwe nyuma y'uko abaturage batanze amakuru ku nzego z'umutekano bashinja abo basore urugomo nyuma y'uko bise izina rya public, akaba ari public nyine nk'uko muri kubyumva. Nk'uko abaturage babivuga, abo basore 9 batawe muri yombi ntibasibaga buri munsi muri iyi santere ya Susa mu kagari ka Bisoke mu murenge wa Kinigi aho ngiyo migambi yabo y'urugomo bayikoraga bamaze gusinda. Ngo bitwazaga intwaro gakondo zirimo ibyuma ndetse n'imihoro, bakanywa bamara gusinda bagatangira gukubita umuhisi n'umugenzi, butike n'utubari bigafungwa kugeza ubwo bamwe mu baturage bahakomerekera bakajyanwa mu bitaro. SP Mwiseneza avuga ko abo basore bakomoka mu duce dutandukanye two mu mirenge wa Kinigi ariko bagahurira muri iyo santere y'ubucuruzi ari naho bacuriraga umugambi wo gukora urugomo. SP Mwiseneza yahumurije abaturage bari bafite impungenge n'ubwoba baterwa n'abo basore, avuga ko umutekano ari wose. Mu yandi makuru kandi urwego ngenzuramikorere rura rwashyize hanze ibiciro bishya by'ingendo hirya no hino mu gihugu nyuma y'uko guverinoma itangaje ko yakuyeho nkunganire yajyaga itangwa kugira ngo umugenzi agende ku giciro gito. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 12 Werurwe nibwo guverinoma yatangaje ko iyi nkunganire iri hagati ya 40% na 5 ikuweho, bivuze ko umugenzi ari we uzajya yishyura igiciro cyose cy'urugendo. Ibiciro bishya bya rura yashyize hanze biri hejuru ugereranyije n'ibyo umugenzi yarasanzwe yiyishyura, aho nko kuva mu mujyi rwagati ugera i Nyamirambo hazwi nko kurya nyuma igiciro cyaho gishya ari 243 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe kuva mu mujyi rwagati ugera kurya nyuma uciye Nyabugogo igiciro gishya ari 307 ndetse n'ibindi biciro byose byagiye bizamuka. Muri rusange ibiciro byose byavuzwe guverinoma yatangaje ko ari byashyizweho mu mwaka wa 2020, gusa bikaba byari byaragabanyijweho kuko hari amafaranga leta yishyuriraga umugenzi nka nkunganire kubera ubukungu bwari bwarasubijwe inyuma na COVID-19. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore yatangaje ko igihe cyari kigeze ngo nkunganire ya leta ikurweho nyuma y'amavugurura yakozwe, harimo kongera umubare w'imodoka rusange zitwara abagenzi ndetse no kwemerera abantu bose bafite ubushobozi bwo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange kubikora. Kugeza ubu hari ibigo 14 byemerewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hantu 4 babikora ku giti cyabo. Tuvuye muri ayo makuru kandi tunyarukire mu makuru agenda avugwa mu bubanyi n'amahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania January Yusuf Makamba yashimangiye ko igihugu cye n'u Rwanda hari inshuti z'akadasohoka, bakaba ari n'abafatanyabikorwa mu byiciro binyuranye birimo ubwikorezi, ikoranabuhanga, ubuhinzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi Minisitiri Makamba yabitangarije itangazamakuru nyuma yo kugirana ibiganiro na mugenzi we w'u Rwanda Dr Vincent kuri wa 12 Werurwe 2024 mu ruzinduko rw'akazi arimo mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibiganiro byibanze ku kwagura ubufatanye busanzwe hagati y'ibihugu byombi ndetse no kurushaho koroshya ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi.
Minisitiri Makamba yavuze ko Tanzania izakomeza korohereza inshuti yayo u Rwanda ubwikorozi bunyura mu mazi, cyane ko kuri ubu ibisaga 80% y'imizigo y'u Rwanda inyura ku cyambu cya Dar es Salaam. Minisitiri Makamba yongereho ko hari ubutaka buri mu bice bitandukanye nka Kibaha aho bwahawe u Rwanda nk'ububiko bw'imizigo yitegura koherezwa mu mahanga ivuye mu Rwanda cyangwa kuzanwa mu Rwanda. Yanavuze kandi ko mu rwego rwo koroshya imigenderanire hagati y'ibihugu byombi hari umuhanda ungana na kilometero 92 hagati ya Rusahunga na Rusumo ugomba gukorwa, ndetse hagashyirwaho n'umupaka uriho n'ibihugu byombi ariwo witwa One Stop Border Post mu ndimi z'amahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Biruta Vincent yavuze ko u Rwanda rwishimira umubano n'ubufatanye rufitanye na Tanzania, ndetse bakaba bemeranyijwe no kurushaho gusigasira. Minisitiri Biruta kandi yavuze ko uretse ibyo banaganiriyeho no ku bibazo bitandukanye birimo ibireba umutekano w'akarere, bakishimira uruhare rw'umunyamuryango w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kugira mu kugera ku ntego zabo. Amakuru yacu tuve mu Rwanda tunyarukire ahandi muri Afurika, aho mu gihugu cya Sudan ingabo za Sudan zigaruriye icyicaro cya radiyo ya televiziyo by'igihugu Omdurman cyagenzurwaga n'ingabo bahanganye za Rapid Forces. Ikinyamakuru Sudan Tribune cyatangaje ko kuri uyu wa kabiri ingabo za Sudan aribwo zatangaje ko zigaruriye iki cyicaro cyari cyarafashwe na Rapid Support Forces kuva intambara yatangira mu mezi 11 ashize. Kuva intambara yatangira, ingabo z'igihugu za Rapid Support Forces barwaniye kugenzura umurwa mukuru wa Khartoum ndetse n'indi migi byegeranye igiye itandukanye. Nubwo akanama k'umuryango w'abibumbye kasabye ko intambara yaba ihagaze mu gisibo gitagatifu cya Ramadani, ingabo za leta zabiteye utwatsi zivuga ko byakunda mu gihe Rapid Support Forces yava mu duce tw'abasivile yafashe. Amakimbirane yatangiye muri Mata umwaka ushize nyuma yo kutumvikana hagati y'umuyobozi w'ingabo General Abdel Fattah al-Burhan n'umuyobozi wa RCF Mohamed Hamdan Dagalo kubera kutumvikana kuri politiki yo gushyiraho ubutegetsi bw'abasivili n'ubwa gisirikare. Amakimbirane muri iki gihugu kuva yatangira amaze kwimura abaturage babarirwa muri za miliyoni, ndetse byateye n'inzara ikomeye mu gihugu, yanasize Khartoum mu matongo kandi atera ubwicanyi bushingiye ku moko i Darfur ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu gihugu cya Sudan. Muri Somalia, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu majyepfo ya Somalia bigahitana abarwanyi batatu bo mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika buri ku mugabane wa Afurika Africom bwatangaje ko byagabye igitero cy'itariki 10 z'uku kwezi bisabwe na guverinoma ya Somalia. Kimeza ko ibyagaragaye mu bikubitiro byerekanaga ko nta basivili baguye muri icyo gitero cyabereye mu karere ka Shabelle mu birometero 71 uvuye mu murwa mukuru Mogadishu. Radio Ijwi rya Amerika yatangaje ko iki gitero ari icya gatanu ingabo za Amerika zigabye muri Somalia kuva uyu mwaka watangira. Mu mwaka ushize Amerika yagabye muri Somalia ibitero nk'ibyo bigera kuri 18 byose byagiye birihitana aba barwanira muri iki gihugu cya Somalia. Itangazo ryashyize ahagaragara iby'iki gitero ntiryavuze niba cyagabwe ku barwanyi basanzwe ba Al-Shabaab cyangwa niba ari ku bayobozi babo. Hagati aho ingabo za Somalia zavuye mu migi ibiri zari zambuye abarwanyi ba Al-Shabaab umwaka ushize nk'uko byemezwaga n'abahatuye n'ubuyobozi bw'ingabo mu gihugu cya Somalia. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa 11 Werurwe 2024 yageze i Rwanda muri Angola, yakirwa na mugenzi we Joao Lourenço ku ngoro y'umukuru w'igihugu izwi nka Palacio da Cidade Alta. Ibiro bya Perezida w'u Rwanda Village Urugwiro byemeje aya makuru bivuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yageze kuri Palacio da Cidade Alta i Rwanda muri Angola, yakirwa na Perezida Joao Lourenço mu ruzinduko rw'umunsi umwe. Perezida Kagame na Lourenço bumvikanye ku mpamvu zo gukemura impamvu muzizi intambara iri kubera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'umutekano muke umaze imyaka myinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu, bagaragaza ko imyanzuro yafatiwe mu nama zabereye Rwanda na Nairobi ikwiriye kubahirizwa. Ibi biro bya Perezida Kagame Village Urugwiro byavuze ko abakuru b'ibihugu bumvikanye ku ntambwe z'ingenzi ziganisha ku gukemura impamvu muziya z'aya makimbirane, nuko hakenewe kubahiriza imyanzuro ya Rwanda na Nairobi kugira ngo amahoro n'umutekano mu karere bigerweho. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kandi yatangaje ko ashyigikiye kandidatire ya Raila Odinga wabaye minisitiri w'intebe wa Kenya ku mwanya w'umuyobozi mukuru wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe.
Odinga usanzwe ari umuyobozi w'ihuriro Azimio la Umoja igizwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya, muri Gashyantare 2024 nibwo yatangaje ko yifuza gusimbura Musa Faki Mahamat kuri uyu mwanya mu mwaka utaha. Perezida Kagame mu kiganiro agiranye n'umunyamakuru wa M23 Kenya yemeje ko ashyigikiye kandidatira ya Odinga abishingiye kuko bamugiye uyu munyakenya yari intumwa nkuru ya Afurika yunze ubumwe ishinzwe ibikorwa remezo yarakoze akazi neza. Mu yandi makuru kandi agenda avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo sosiyete sivile zikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo zamaganye ubugwari igisirikare cy'iki gihugu FARDC gikomeje kugaragaza mu ntambara gihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni nyuma M23 ifasha agace ka Vitsumbi kegera ikiyaga cya Edward muri teritwari ya Rucuru hafi ya Uganda, kwiyongera ku tundi turimo Nyanzare no mu nkengero zaho. Mwibare w'iyi miryango yandikiye Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yamumenyeshe ko mu gihe cyose FARDC yambuye ibice bisobanura ko yakoze repliera strategique ikamburwa irindi isa nirebera. Yagaragaje kandi ko igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kidakwiriye kwicara gitegereje ko M23 igaba ibitero kugira ngo kirwane, ahubwo ko nabo bakwiriye kugaba ibitero bagatungurana bagafata ibice baba barambuwe. Iyi miryango yasabye Tshisekedi ko yakohereza Minisitiri w'Ingabo n'Umugaba Mukuru w'Ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bakurikirane hafi uko FARDC iri kwitwara ku rugamba kugeza igihe izasubiza ibice byose yambuwe na M23. Amakuru yacu reka tuyakomereze hanze y'umugabane wa Afurika habimukira basabye ubuhunzi mu Bwongereza ntibabuhabwe kubera impamvu zitandukanye zishingiye kuko tuzuza ibyangombwa, aho gusubizwa iwabo aba bahawe amahirwe yo guhabwa ibihumbi 3 by'amayero, ni ukuvuga yarenga miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda na guverinoma y'Ubwongereza, ubundi ababishaka bakoherezwa mu Rwanda. Ni gahunda guverinoma y'Ubwongereza yafashe mu kugabanya uruvunganzoka rw'abimukira bakomeje kwiyongera uko bwije n'uko bukeye muri iki gihugu, ibikomeje kuyibaho umutwaro bijyanye n'akayabo kabagendaho. The Telegraph yanditse ko ubu bwumvikane bushya bw'u Rwanda n'Ubwongereza butandukanye n'amasezerano asanzwe y'abimukira binjira muri iki gihugu binyuranyije n'amategeko. Guverinoma y'Ubwongereza kandi igaragaza ko kugeza muri Kamena 2023 yakiriye dosiye zisaba ubuhunzi 78,768 z'abimukira, aho 97,390 biyongereye ku rugero rwa 17% ugereranyije nabo mu mwaka wari wabanje. Ni mu gihe kugeza mu ntangiriro z'Ukuboza 2023 Ubwongereza hinjiye abimukira barenga 29,000 mu buryo bunyuranyije n'amategeko, mu gihe umwaka ari wabanje iki gihugu cyari cyakira 45,000. Kwita kuri ubwo busabe bitwara Ubwongereza akayabo kuko byibuze butanga hasaga miliyari 4 by'amafaranga y'u Rwanda, ibigaragaza ko nko ku munsi Ubwongereza butanga hasaga miliyari 9. Mu yandi makuru kandi Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ni mu burasirazuba bwo hagati twageze yongeye gushimangira umugambi we wo kurandura umutwe wa Hamas muri Gaza atitaye ku gitutu cy'amahanga ashaka ko hagarika intambara ndetse n'igisibo cya Ramadani kikubahirizwa. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Netanyahu yavuze ko ingabo za Israel zishe umuyobozi ukomeye muri Hamas kandi ko ari ikibazo kigiye gusa n'abandi bayobozi b'uyu mutwe bo hejuru bakicwa. Netanyahu yatangaje ibi ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'igisibo cy'abayisilamu cya Ramadani, mu gihe Misiri, Qatar na Amerika byari byagaragaje ko bishaka ko hakumvikanisha impande zombi zihanganye mbere y'igisibo ngo intambara izabe ihagaze, ariko birananirana ndetse na Loni yari yabyifuje. Imibare iherutse gutangwa na Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza yerekana ko Abanyapalestine barenga 34 bamaze kwicwa kuva intambara yatangira mu Kwakira 2023. Mu yandi makuru kandi avugwa hirya no hino ku isi, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yihanangirije ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bwiteguye gukoresha ibitwaro kirimbuzi mu gihe Amerika yakoreza ingabo mu gihugu cya Ukraine. Kuri wa gatatu, Putin yatangarije kuri televiziyo y'Uburusiya ko Amerika iramutse ishyize ingabo muri Ukraine byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko byakongera amakimbirane. Yongeyeho ko ingabo z'Abanyamerika ziramutse zitangiye kujya ku butaka bw'Uburusiya byaba bibi cyane, byavaho gukoresha intwaro kirimbuzi. Gusa akomeza agaragaza ko intambara yo gukoresha ibitwaro kirimbuzi bitihutirwa kuko we yasanze atari ngombwa ko zikoreshwa mu gihugu cya Ukraine. Avuze ibi
mbere y'amatora ho gato muri iki gihugu aho hateganyijwe ku ya 15 Werurwe ashobora kuzapereza Putin indi mu myaka 6 k'ubutegetsi. Intambara yo muri gihugu cya Ukraine yateje ibibazo bikomeye mu mibanire y'Uburusiya n'ibihugu byo mu Burengerazuba, kandi Putin aburira kenshi ko bishobora guteza intambara simusiga mu gihe byakohereza ingabo mu gihugu cya Ukraine. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'umunsi w'amatora yibanze ku wa 2 Werurwe tariki ya 12 cyane muri Georgia, Joe Biden na Donald Trump babonye umubare w'amajwi uhagije kugira ngo bahagarire amashyaka yabo, bityo bazahanganire mu matora y'umukuru w'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ateganyijwe mu Gushyingo uyu mwaka. Bidashidikanywaho abo bakandida bombi bakuyeho amarushanwa mu guhatanira kandidatire. Ubu byemejwe mu mibare nk'uko byatangajwe n'umunyamakuru wa radiyo mpuzamahanga y'Ubufaransa uri Miami, David Thompson, avuga ko bemejwe kuzahagararira leta zabo mu matora y'umukuru w'igihugu. Kwa kabiri, Washington, Mississippi na Hawaii baratoye, ndetse na Georgia ifite ingamba zikomeye. Kimwe muri ibyo bihugu bizwi cyane byafashe icyemezo cyo gutsinda amatora ya perezida wa Amerika. Leta yatsinzwe na Donald Trump mu mwaka wa 2016, ariko na Joe Biden mu mwaka wa 2020 yamanutse kugeza ku majwi ari munsi y'ibihumbi 12. Aya majwi ibihumbi 12 Donald Trump yari yasabye abayobozi b'inzego z'ibanze kumushakira ibisubizo kugira ngo ahindure ibisubizo kuri telefone ubu izwi muri Amerika, bikaba byaratumye akurikiranwa n'umushinjacyaha wa Atlanta kubera ko yagerageje kurimanganya mu matora mu mwaka wa 2020. Amakuru yacu nanga tuyasoreje inshuti bakunze mwari muteze amatwi radio Agaciro, babwira ko amakuru yacu ari akagaruka ku munsi wo kuwa gatanu. Je wumvaga nitwa Nizemana Private. Uyu munsi twari turi ku itariki 13 Werurwe, umunsi wa 72, hakaba hasigaye iminsi ibisaga 293 kugira ngo uyu mwaka ugere ku musozi. Komeze kugira umugoroba mwiza, Imana ibarinde.